Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, muta'allimun kaslanu ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalu indallah min 700 abidin mujtahidin atau kama qala. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Sadewek yang hormati dan kita sama-sama muliakan semeton tiang sanak tiang Dani Al-Ustaz Ahmad Jumaili MPD, Magister Pendidikan. Mudah-mudahan beliau tekican sehat, panjang umur, barakah bi taatillah, amin. Mudah-mudahan segala hajat, keinginan, pakayunan, mudah-mudahan telancaran tepemurak sareng desida Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan beliau tekican sugih lagu tiang bejulu. Lagu jarak narak sejelu ibu. Tiang juluan sejelu, beliau jelu kedua. Lagu dakak mandik doa, beliau makin wasugih nggih. Wasugih si ilmun, alhamdulillah. Dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak penghulu, bapak kiai, bapak kadus, bapak RT, segenap tamu undangan jamaah bini laki, jamaah pengajian, calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Sapertama dawak ngiring raga sami pelungguh tiang, yat bareng-bareng, yat sareng-sareng, bausin aturin ucapin kalimat syukur tipa desida Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Lembe dalam kesempatan bian-bian sak mangkin, walaupun cuaca kurang bersahabat. Bersahabat apa bersahabat? Kurang bersahabat, lagu nenten mengurangi semangat himmah pelonggoh tiang ya datang lumbar pirangin nasihat pengajian yang insya Allah sayan belik tantangan, sayan belik ujian, sayan belik cobaan pelonggoh tiang gawe ibadah, sayan belik balasan elik desida Allah Ta'ala pahalan, alhamdulillah. Masih pelonggoh tiang tican sehat, alhamdulillah. Masih tican berdua nikmat sempat, alhamdulillah. Masih tican berdua nikmat iman Islam, alhamdulillah. Masih tican tahu melinggih, tahu lampak, tahu berembuk, solah, alhamdulillah. Masih tican semamen temerari, alhamdulillah. Dembele pemadu ibu. Hah? Oi arak jamaah ketian tu Lombok Barat gerung. Tiang ngaji malam Desalak malam Kemis, malam Rebu.
Malam Sabtu. Nikelek gerung lomba barat. Malam tepemadui bundi, uni mundi jawab kesi bagian batur sebagian berjawab ibu-ibu pantun isi. Napi unin bepantun, ustaz tiang ak bepantun jok pelungguh, napi sila. Dekubani babar randu sarian ku benja enja. Dekubani babar madu sarian ku mesak-mesak. Tentu ndek nih bu. Allah. Kepada doang penyakit batur gih. Lalu alhamdulillah pelungguh tiang baut hadir makin gih. Lumbar jok tau niki walaupun sederhana tahun pelungguh tiang. Marak ruan tengkung kejemuk ruan. Ibu. Marak ruan tengkung kejemuk. Tututuk ngumpul Masya Allah. Berkah alhamdulillah. Adakah calon-calon surga doang. Ruang saniki di julu-julu keniki selaput teniki calon surga. Amin. Malam tamat surga. Kayana. Masya Allah. Beng kena meleng, beng kena kayun ni sampai meresik elok. Lalu insya Allah ke. Melamun tuah sungguh-sungguh melek isi surga desida Allah Ta'ala jak pasti berogong tiaga tican namun tuah melek beserta sungguh-sungguh karena sejatinya pelonggong tiang tutus tercipta terbiak sida-sida Allah Ta'ala nenten arak lain tujuan adalah untuk beribadah elek desida Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dek pihak manusia, dek pihak jin dait manusia bahasa desida Allah, manik desida Allah kecuali untuk beribadah. Baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Ambil tebaran ibadah mahdah, sembahyang, ngaji, puasa, zakat dan semacamnya. Niki tebaran ibadah mahdah. Arak setebaran aran ibadah ghairu mahdah. Ambil tebaran ibadah ghairu mahdah. Ndin berupa perintah Allah Ta'ala pegawaian dunia lagu ini mau nilai pahala akhirat. Bercontoh nih bu, pelonggoh melalu nowong bertukak di tengah bangkat. Masya Allah niki ibadah masih ibu. Lalu begawian merampek, lalu nowong, lalu ngarung ngare, lalu nowong nawe. Ada nowong nawe ibu. Baru ngarung ngareng, mungkin nowong nawe. Pelonggoh berniat jisanguai ibadah. Jisanguai nibu nisbinian istri anak niki pun termasuk nilainya ibadah. Ia teparan ibadah mahdah, ia teparan ibadah ghairu mahdah. Arak jalan pita boyak periak Allah Ta'ala melalui ibadah pegawaian sembahyang ngaji dan semacamnya. Arak tan pita boyak karunia periak rinda Allah Ta'ala melalui pegawaian dunia lagu nilai ibadah. Ia pun pelungguh tiang paling endek selalu berniat sasolat, selalu berniat lalu bertalatan. Lalu Nabi pun juga iam talat harus berniat untuk ibadah. Mudah-mudahan kesak nyari ya nani Paris akelecok ya. No. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berdoa tu papa hamsa doang no. Jadi pokok lecok-lecok kan. Ha? Tahu mau doa dengan doa. Ha? Melem ibu. Belik apa handang ni lagu? Ya. Pari setimbang. Lagu ni emtian lim berapa handa bapak yayasan tu balik. Lagu dah arak sedekah kemangkin si beli semen ustaz sejuta jangan beng wah doa terus.
Lalu mendek jendek kena belau memilih. Oh, dendek berapa handang ibu nggih? Dendek berapa handang? Pukul papa handang temai. Siap ibu? Pukul papahan handang. Napi pun jua iam talat, napi pun jua iam lecok. Ane lecok ko ni. Dowo. Lain-lain dalinangan dah ibu nak lecok-lecok. Am talat dowong, am talat napi pun jua arak unindueun tu adik satican berkah. Am tican mau rasa buah. Am tican mau daran buah. Anda pelihara elek jahit erang napi anda hunin deparan tekakan-kakan si napi-napi. Anda pelihara sida-sida Allah. Kembek wan berdoa bari. Melem unindueun ni bapak. Sim talat punti endah. No. Talat punti, talat napi pun jua yang talat baca doa niki insyaallah. Nah, makin lagu sekali enggak baca, mom dek apal jaga doa belau entah. Oh. Boleh maulah doa. Okey. Napi ini doa bismillahirrahmanirrahim. Turut. Ya wah no entah nane. Kepelit naranana kesakocet di. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam kitab Safinatul Abhar. Subhanallahul ba'su wal warisu. Subhanallah al-ba'su wal-warisu. Subhanallah al-ba'su wal-warisu. Baca telu kali cak. Erup nuah insyaAllah. Selapu airup punah telacok nu. Bagus endah ibu. Apal ni bu? Subhanallah al-ba'su warisu. Terbaca telu kali bapak. Apalagi matalat puntik bapak. Puntik insya-Allah boleh-boleh buah. Muarak sintrombo tu sekedi. Napi sintrombo nyingkem sa baca kalimat sabaru niki telu kali. Muanden niki tombait puntik mutu tomak talat. Ia lek moros puntik se. Atau ponggok de memang horos ponggok napi basam pelet top. Pletoh wa buang. Napi basam pelukung kena pletoh. Brero. Napi bapak. Brero. Masa. Dia tu balik pletoh unin bapak. Elem saoros sentunggak punti nu oros sembai sirin beluan lain kena pletoh buat lemak. Cek belemak teh sebapa oros mu pletoh. Insyaallah belu-belu buat lemak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawak yat barang-barang sampai yang salawat dan salam. Mudah-mudahan tak sagiring baos baca salawat niki hadiahan terniatang untuk almarhumah sesampun ninggal dunia baik selaput penghuni kubur sara elek berombok dan sara elek beja tahun juga keluarga pelungguh tiang dan terkhusus tipe almarhumah ibunda Ina Munaris. Mudah-mudahan berkat salawat, keberkahan salawat, ia syarat sebab nak tican ambal bau enges di dalam kubur. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tiang tiang syafaat bantuan beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh tiang alhamdulillah nggih. Daka-daka anja musim repot. Mana-mana pelungguh tiang teteh seberak. Lumbar pirangin pengajian, lumbar bertakziah, lumbar pete boyak karunia beriak ridhan Allah. Karena le tahu sama linggih niki, ia tahu turunan rahmat desida Allah Taala. Wa ghasyiyat humur rahmat. Ia tahu nantun tumpah toleng rahmat desida Allah. Ambi jua tahu dengar satu kul melinggih ngaji. Biaran rahmat desida Allah Taala karunia kasih sayang periak terlindungi pelungguh tiang sida-sida Allah. Ya pun Masya Allah, pelungguh tiang lepas baru nyikan nowo demen dengahan kena arah pengajian bareh tu hingga sasar bijem anak kamsa bolat kecik bau krates nu ngaji basang. Mun lepas Masya Allah. Ya manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum. Senuga dengan sabar iman pelungguh tiang tempuh sida-sida Allah. Basar tu balim tekuisem. Basar tu laut tebawaam. Mbim tebawa, mbim tekuis, mbim tempuh, mbim terpanggil, mbim tekol. Calling. Saya jarimpuh pelungguh tiang panggil desida Allah. Dengan percaya tipe aku manik nenek. La tulhiku amwalukum. Dendek pada repot si harta benda. Dendek pada lalai si harta benda. Dendek pada repot si harta benda. Wala auladukum. Dendek repot si anak jaricem. Dendek repot si bayi anak. An zikrillah. Untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Makin pelungguh tiang dihingga sasar niki. Tirak tukul oleh majlis ta'lim. Melinggih oleh pengajian untuk mengingat Allah. Di nara lain dibahas pun dengan ngaji adalah kebesaran Allah. Adalah fadilah-fadilah dengan ngaji. Beremberuan karunia-karunia rahmat desida Allah. Berarti pelungguh tiang ingat tirak eling ingat berzikir kepada Allah. Dendek repot si harta benda. Inak lamu muah pada waya mak sembayang mak sembayang. Lamu nak pada mak ngaji bu ngaji. Daka-daka mdek mampu sekali sejelur misal tak malu tuntut ilmu mana-mana. Ini cara pelungguh tiang ni mana-mana. Mana-mana ni bisa kena mana-mana apa mana-mana apa aja kena ni sidah mana-mana sekali seminggu. Dek termampu sekali seminggu ibu sakit kebutuhan anak terbegak luik ruan pegawaian gih mana-mana sekali sebulan. Lagu arak tat pelungguh tiang sami poite boyak melet lalu ngaji. Ia pun tebasan si Nabi kaslanu
Muta'allimun kaslan. Dengan sa penuntut ilmu sa pemalas. Dengan sa gira ngaji sa pemalas. Nggih, ay ghairu mujtahidin. Ndin sungguh-sungguh. Ndin serius. Kadang wah lo ngaji, kadang wah nendik. Kadang-kadang datang rasa abot, malasan. Al-afdalu, lebih afdal, lebih bagus. Pesan Nabi. Indallah, di sisi desida Allah, min sab'i mi'atin abidin mujtahidin. Lebih solah daripada dengan ahli ibadah 700 dengan ahli ibadah setekun. Atau ngaji doang bapak. Lagu malas arak rasa pemalas. Dah mak kemang ngaji mah mudah-mudahan sehat nani jak badai kenu. Hujan endis badai kejap arak idap rasa malas doang. Lagu gene man ngaji, lagu kadang ini malas kadang ngaji masih solahan ketimbang dengan 700 ahli ibadah setekun. Kemuliaan dengan itu ngaji. Ya ampun pelonggoh tiang alhamdulillah. Ndek telalai si harta benda, ndek terepot si anak jari. Ini apa ni? Ina, tolong ngaji entah tu paudan dak pondok pesantren Sirajul Huda, jelo Selasa jam 11. Lalu be kamu tu aneh aku jangan repot kenu ni keman nampi. Sebulan-bulan dan wah itu. Entah hinaan kembali tolong ngaji, aman. Alo, belampak tu sida, aku jangan repot, si bayana. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Saya repot si harda benda untuk zikir jak Allah, untuk ingat jak desida Allah, repot si anak jarin untuk ingat kepada Allah. Itu orang wa may yaf'al dzalika dengan samarak menuntan fa ulaika humul khasirun, termasuk orang-orang yang bangkrut, rugi dunia akhirat. Rugi bapak. Mundek dunia doang tu tak rugi apa akhirat endah bapak. Kembik ya. Ngiri harta benda mun kejar sengak wah muncul bahasa Nabi makin ibu dengan ngaji wah mulai abot. Coba motor GP senusut hebat siramin bapak. Andi nak ulama tundangan ini Baghdad Mekah. Mau adakan tablik akbar di lapangan sebelik pak. Dan mungkin menurun jamaah hadir. Memang sudah terjadi. Nabi bahasa Nabi, sayati zamanun ala ummati yang datang di pak umat kelema. Manusia seno yang cintai 5 perkara, yang lupa jok 5 perkara. Bisa pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang datang di akhir zaman, banyak umatku lemak yang cintai dunia, yang pihak akhirat jadi sampingan. Terbukti makin bapak sembahyang asar tua sarap jel. Repot si tarap sampi. Repot si nambah. Mau sembahyangnya bare julu. Dah karena terlambat di sadu bapak. Lamun terlambat jauh kantor takut nak terpecat si bos. Lamun lambat jauh sekolah takut nak tersili si kepala sekolah ketua yayasan. Lamun datang jauh perkantoran takut nak terpecat. Lamun datang jauh rumah desida Allah. Lamun datang jauh masjid berjumat wah kamat pak. Arak menuntan di darat tu laut tau. Arak saya datang berjumat mun wah kamat pak. Wassalamualaikum tun datang nyerah kelas sujadah. Din takut atau pecat sida-sida Allah. Din takut atau meri sida-sida Allah. Lamun urusan dunia je paling takut masa Allah. Ia pun terjadi. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Cinta dunia lupa akhirat. Ini sudah banyak di akhir zaman ini. Berlomba-lomba batul. Bilin jok Malaysia simboy apa? Boleh silakan berangkat jok Malaysia pak. Lagu dene ngone lalu. Ini 10 tahun bilin sini ni. Iya doang terjadi perceraian makin pak. Beseang.
Gara-gara apa? Gara-gara ngonek lalu terbelen merantu. Entah dek balik sini dia lasing. Cek dua mum kiriman bulan-bulan lagu cok kendara. Ane merantu, wah bapak lagu mana-mana 2 tahun, setahun dan tentu Peter Boyak nafkah rezeki oleh lemak malik. Leto nyambang najuk gih. Benar selalu untuk. Ni dah ibu-ibu ni semamaan kelelah begawian tu masya Allah makan belik kodik sugul meren tolong boto. Kiriman kepeng bulan-bulan macam mentan. Iya sin tak ada selingkuh. Telaknat dengan ini macam menunda. Telaknat kan. Wikam kena telaknat. Terbenci sida-sida Allah Ta'ala. Semaman wah boyak nafkah lelah banting keringat banting tulang. Sa bawa jari atas sa atas jari bawah. Andai nak ini nongkik dolin buat masih nongkik bapak. Pokok nanak senina anak atau balik bahagia mau kepeh. Munia sadu sebangan meresebang meo. Popor bekincu lain ni julur semaman jak masya Allah. Seminggu dia nak bersampu. Mandi jarang kelelek kentut lain bengu. Mudah melalu semaman jok Malaysia. Iya betul reweh. Kincun marar 4 senti. Kiri beak, kanan putih, atas bereng, bawah biru, makan kindat merun. Apa ras tu kawan Pak? Hah? Bote. Bote monyet. Allah. Iya kena ibu. Julur semamak entah solah entah. Solah tam berjah. Hah? Beli oleh soles. Oh nggih solah parfum kiri kanan entah. Mun sili-sili nu denek ngelawan ibu. Ni sekek ni semamak pelunggum 1000 dim tau dek landing kena kok. Dek laki jamaah laki entah kan. Coba mun ngeraos mama nu pelunggum jamaah bini denek menuntuk. Meo ketu. Atau bernyanyi tumpah su air. Atau andai-andai penyanyi ngasar. Muwi sekek jamaah meniudin ustaz tian jamu gedak semamak ustaz endek ke penyanyi endek ngaser tak pesolahangan berbentan kanggo lagu apa endek ni ustaz tak musul dunia angka berbentan bunyi ke gedak kenu bayak muan semamak ustaz bok blok tiang jawab pun kena endek kuah jawab kena endek kanggo atau kanggo. Nabi ni jawab ni bu mantap. Oh, tak dengar ni bu. Masa sili-sili ruan semamam sebang nanu. Gedak-gedak ruan. Kakak. Buka ada tu je brokep noh borong sili. Ya pun tican bija sak no bapak memilih bude bija cerdas. Budui bija penter, budui bija hebat. Tingkah ni bu. Ibu, dem kanggu. Sembarangan mak ningkat. Pokok mata goret si semama 4 tanden dengan ina nusus. Biaran dengan ina nusus. Lamun tahap 4 nina nusus niki dek wajib tebing nafkah baik zahir maupun batin. Be kena nusus lamun wah tegole-gole le semama mun ngoeh ngetik ja nusus manu mun adem lamun ingat senina. Oh ya ampun tetap berjab begincu solah. Demen nengat mun onseng semama am demen bedait oh, dek meman taparan wanita soleha. Ia pun dengan nina luik jalan polis surga, ibu-ibu keniki luik jalan mau surga,
termasuk dengan nina sakuat nganang. Mun bau jangan anak bilang jelu Senin. Ibu, nganak bilang jelu Senin nggih. Sakit dan lagu si hebat Allah Ta'ala, si hebat Allah. Dakak menyurak bekuih ibu ni ke menganak kenu si sakit. Madu kah kendali jangkah kagak aku ni nggih. Demen 2 bulan malik ke begoreng. Marah sakit tu je. Ndeng 2 bulan ustaz, seminggu masih wan tak mulai ni. Tentu ni bu. Demen kang anak seminggu mulai berdemak-demak tentu ni. Wah, parahnya ieu tah tiara tu jamaah wi. Nah, ieu tanda pelungguh tiang lamut mele dari penghuni surga jamaah bini luak kowe luwe entang nganang dendek bekabe ibu mun bau dia bilang tahun pegerubus baik. Dendek pikirang belanjaan Allah Ta'ala wajamin rezeki setiap manusia. Waharak doang kadar rezeki masing-masing manusia. Dendek repotang apa sih keimpanan. Siri luwe anak, siri luwe rezeki, siri luwe anak, siri solah bahagia dengan doa. Alhamdulillah. No ibu, jadi rahasia pelungguh tiang makin sebenar totak pita boyak ridhan Allah, totak pita boyak surga paling gelap tu elok semama. Dakak menjak sujud bilang malam ibu kening jeger bereng sim sembayang bersedekah ngaji leleh bilang tu tahu lalu mokur sempat tak semama dinding mimpi surga. Tentu ni bu. Saya kira-kira kena tetu ni ya entah jaga bapak ya. Dengkanggu. Berembir-embirun keadaan semama. An mem nam an mabok andek sembayang tetap pelungum tiang kewajiban tuntut ridha. Jadi sekedik-kedik terus laku saya. Sekedik-kedik laku saya. Bareh memasayan dengan kena mebeng napa mas kawin dan masih muda kan. Be kenan abrakahunna aqalluhunna abrakahunna bimahrin. Paling berkahnya mahar, paling solahnya mahar, mas kawin bagi dengan merari sekedik lagu berkah. Mbe kenal sekedik lagu berkah ibu. Dendek sekedik lalu menantu menjadi DPR. Mun berlaku 3 juta, den dia kena dengar tu. Lamun jari DPR bakat nemung galuh, laku sesuai ruan harta bagi no 1 juta ni bapak. Lagu ayo kader ruanan. Lagu ini menantun kiri, menantun erus doang beduin. Mun telakuk 3,5 juta, mun diarak kepen 3,5 juta, dem kemas mau wali, itu ndak boleh. Itu mempertahankan wali. Ya ampun mas kawin, mun cari tu balik, cari lauk masih ikut campur dengan toan pak. Lelah kemana aku ni? Dengan toa ikut campur mas kawin. Apa ini? Anak. Laku 50 gram. Mum dek laku 50 gram anak. Dek kabeh wadi. Yunin tancam anak kan. Munir relem persekolahan. Pira nyembih sekolah aliyah 4 tahun. Kuliah 4 tahun. S2 2 tahun. S3 setahun. SSSS kan. Muandin sebulan nun di arah kepen menantun sakiri ni 3,5 juta seno 50 gram emas sebulan dia nak kawin batur mu sekek ton kolok kan balik meong ke cota kempak pasti nak saling joret mu saya tanggung jawab penuh dek bani tiang tanggung jawab sajari kiai situ balik wah tembaraan meriak-riak tan sak solah merini-rini tan sak bagus. Oh selalu orang tua yang ikut campur katanya mereka tradisi. Katanya mereka adatnya. Lamun dia ikut campur dengan toa dia nesah uni. Mulai niki berbeda. Sak senina doang menantu anak tu doang tentu doang mas kawin. Atau itu sa dengan toa milu-milu ah. Hah? Dengan situasi. Nah berbeda lamun antara janda dengan
perawan. Ada perbedaan khususnya. Lamun bebalu kaca sama si perawan arak tu beda. Nggih. Makalah sebab niki hadirin jamaah jaga nilai ibadah masih santan perkara-perkara delik semamak danu masih ibadah. Mu ande maarak entah pada kawin batur lae wang tagauli mau senina anak mundek mam pelunas hutan dek man pelunas mas kawin arwan tak bayar dengar. Ini RM5 dek nuambing ni. Sampai nani tu tampak. Lamun mas kawin dek buah tebing ibu sepeser pun kanggo nolak dek nusus lamun telaku si semamak. Mai hari kemelet karena ni misah tengah malam kemelet karena ni selapu apa senuah tai keras doa munde muah tebing RM1 pun RM5 RM1 sekek-sekek de muah tebing kanggo nolak de berdosi lagu-lagu muah tebing mana-mana RM5 wajib hukum memberikan wajib berikan dakan RM1.000 wang tebing lagu lamun kosong sama sekali dan dek menusus lamun menolak. No, ibu bapak nggih paham. Ada sak bagus kenang sembahyang tersolah, puasa tersolah, jok semamak tersolah, jaga aurat tersolah. 4 kunci peluang tiang jamaah bini insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di samping terjaga-jaga salain ibu arak telu perkara pelungguh tiang lamun gawe akhlak sak telu niki darak kena pegawaian sak lain. Darak kena pegawaian sak lain lamun gawe sak telu niki. Embe sak pertama engkah giran dek bekewa kaja semamak semeton. Qati'ur rahimin girang petok silaturahim lamun gawe sanu ibu dinarak kena pegawaian sak lain. Akhlak sak lengit. Lamun gawe akhlak samarak menintang pegawaian sak lain milu berpengaruh lengit bapak. Girang dek bekewa. Mbe kena dek bekewa gara-gara tanah pelalang nak sejengkak 20 tahun dan Banten sampai mati pak. Padahal ande nak ending maaf, ande nak hina apa bapak? Ndik. Itu menjulu kena ending maaf semeton ana reda-reda nggih. Piran tanah amno le dekat balik seno bau sik seko pan segedi aran janu menu tadah nyelempem pelalan terseno lae punani yak tunas rede mele mandek ya reda kenani yak mapa yak tunas rede maaf atau itu dekat dewasa salak nia salak itu san dewasa salak lalu endeng maaf tunas maaf semetonau lagu manusia luwe anggeng gengsi. Ya ampun bapak bayok akhlak searang saling petok silaturahim dik bekewa berpengaruh jok pegawaian sedekah sembayang hajim zakat ngajim berpengaruh jok sak lain lamun girang dik bekewa. Sak kedua lamun gawe akhlak sak kedua niki berpengaruh jok pegawaian sak lain sak kedua adalah uququl walidain girang jadek jok pangeran ina ama dek bakti taat jok dengan toa teno yang mempengaruh pegawaian salain masih berdui nak amak boyan tu sanggup pelungguh tiang bing jaga ampun tiang yuning kibu acara pengajian zikir mu pas malam senu dengan toa ke tiang mau musibah mau tiang ujian dengan toa terjauh jauh ke rumah sakit. Wah mau terpengaji baca yasin ibu. Mau tiang tok kentok bimbingan baca syahadat. Ya Allah, uninangan kesulang kenangis. Dek kepenangis gara-gara engkia dek reda jauh karunia Allah Taala periak. Karena tiang paling anak paling beli. Mau tiang anak kesak paling beli enggak nak tahu rungu mau semeton-meton ke dia nak kocek-kocek masih SD doang mau saya jari rungu munde tiang aroh napi sabasem silak jamaah huning amparan ke raos ke doang ande mau hadir pengajian lamun bersangkutan dengan toa ke tiang berembe-rembe kepentingan salain dika bau hadir kemben saya masih ada kesempatan dia rungu dengan toa mau benazar terhibuk nabi jinazar
Wah mau panik selaput keluarga, wah nangis, detak jantungnya sudah berhenti. Nabi bahasa terus tiang benazar, mau nak tican sehat, nani wayahan seni jaya Allah. Tu kentok kanan, tok benazar, sulen sak, tetangis si dengan loe. Mau nak tican sehat, jaya lalu keliling ziarah makamnya tu ketak, dari tiap puasa telu jelu. Ia unin nazar, kamu alhamdulillah. Tijan dengan toa kemangkin tahun melinggih congok solah alhamdulillah. Ya ampun pebahagia atiangan dengan toa, bahagia pelungguh tia, pebahagia pesenang atiangan dengan toa, senang lancar urusan dunia pelungguh tiang. Lagu berembe-rembe tamak mele sukses, berembe-rembe tamak mele jaya, berembe-rembe tamak mele bahagia dengan toa mukur sakit tangan, dengan toa mukur tersinggung. Dendek yang meled irup bahagia. Kesempatan termasih saketelun penyebab pelungguh tiang pegawaian searah akan terhapus, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Lamun gawe saketelun adalah dengan sa girang raos dengan gibah ibu. Paling murah penyakit batur makin raos dengar. Sekedik-kedik raos dengar. Montawa nanuk senu ni embi. Amak sagira berkecapil kiri ni. Ya kembi nonu. Sejelu-jelu nu anu nu macam beja tok dukun tok buka dengar. Telang pahala ibu. Telang pegawaian darat kenal salain. Si napi si ruan tak gira buka aib dengan al-ghibatu ashaddu min salasina zinatan. Ghibah itu raos dengan lebih belik dosen ketimbang berzina telung dasa telu kali. Belik dosen timbang berzina telung dasa kali. Si belik dosen kembali karena urusan tojok manusia. Ini presiden mun raos, presiden mun pelengek, presiden mun paran macam-macam. Angkat tiang berber-beruan bawakan. Berber-beruan semet jubah ngeros. Lamun masih girang raos presiden, lamun ngasih girang pelengek presiden, degemas salilah. Ini kedi-kedi presiden. Arah dek bener nomor presiden WA atau main maaf. Demen de mau ke PMBLT presiden salah. Wang tak tatur doang si presiden ibu. Warisekin dengan wah tercatat doang masing-masing. Ini presiden lo macam don cerita. Mu kira-kira main deng maaf tu lalu mak semal deng maaf. Kenalam Jokowi kenalam. Mbak balik. Pokoknya kena Jakarta doang. Yo belik urusan de bapak harus presiden. Harus sebelum deng maaf baru terima tobat habis nenek. Hane. Lamun tobat juk nenek telu syaratan. Mbe syarat satelu le nenek. Pertama engkah gawean. Kedua nyesel. Ketelun bersih keras engkah mau ulangan balik. Itu syarat tobat juk nenek telu baru diterima tobat. Ieu parnaran tobat nasuha. Lamun tobat juk manusia 4 lin trombok seke. Dendek ulangi nyesel gawean, engkah ulangi bersih keras. Berhenti saat itu gawean. Dari terakhir syarat jok manusia, lalu Peter Boya riden ending maaf baru nak terima tobat jok nenek. Bupati mau merawas, astagfirullahaladzim. Tuang guru Malik, mau tuang guru ampura wah kerawas mui semal mak kena menu. Ya ampun jaga ucapan, nggih. Berembiru batur dendek teraos, dendek terhina. Ini batur di sembahyang mukur ceritaan tutu lain. Den kanggu dakat narak di sembahyang, dakat narak di kemabok, dakat narak di kelengek, dek kanggu kriah, dek kanggu itu merasa diri paling solahan. Lagu wajib ternasehat. Nggih. Dek kanggu kriah dengan di sembahyang. Kalah si aku. Aku jaga putih kening si sembahyang. Kalah si aku mau kerja ngaji bilang jendu. Muni yang cari lo ngaji. Oh telang pahala pak. Urusan berdosa jok manusia
Manusia mum dek man endeng maaf cok manusia seno endeng maaf semeton wah kerawas semua. Muridem nani ya mapang kependik. Muntah endeng maaf bele jak kedawaan lepas tanggung jawab. Mulia kita di hadapan Allah walaupun kita terlihat hina di depan orang itu, tapi kita mulia di hadapan Allah. Lentak kebalik lemak balik nggih sampun niki katur tiang kurang lebihnya pelihara sempat baru telu baru niki insyaallah pelungguh tiang selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin bila pina sampan si kayu jati kayu bangkal ele pekat pina amal gati adiknya sal ele akhirat salatullah salamullah ala taha lillah salatullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan tan sangiring makin niki ia jari pelungguh amal jariah pelungguh tiang, ia jari sanguai bekal pelungguh tiang di alam kubur. Adik sandi nangis lemak di dalam kubur, adik sandi iruk karena di narak amal terdatang. Geh, apa tangis, apa awis di bawah gunung, awis antap arak sebantel, apa tangis di dalam kubur, tangis amal sandi mandang datang. Embelangan datang lamun tadi beramal di atas dunia, embelangan datang lamun tadi pacu di atas dunia, embelangan datang lamun tadi bersedekah di atas dunia. Nggih, mudah-mudahan ada manfaat barokah Nabi setian sampean karena mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Pelungguh tiang endah selaput, mudah-mudahan panjang umur sehat berkah fi taatillah. Mudah-mudahan rezeki pelungguh tiang halal barokah fi taatillah dan mudah-mudahan pelungguh tiang diterima amal ibadah, husnul khatimah, istiqamah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.